بكم بغطيت من ورشوك وشوات تاريب هايا يا 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 نيار كتلنا بين ضمنو تأدان ظالمي وين بمرادن يا خاب طالب وارمنوتي أقشد استوان يارا أقشد استوان في الصدام ليل زيني أبنا مني ذلا مني آي ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار بس برندار انقلو ورد يار وەکێکە هاتن جەبێن وەک نورێک هەتن کە پەنا وەک نو هەڤدوو دیتن و نو دیارێ هەبکەتن ڕوو بەڕوو هاتن نخۆماندن ji bo westiyeta zînê jî beko awan li ber nigê wan beşartin tê gotin ku du derx di tirba mem û zîndê şîn hatin û li hev geriyan ji tirba beko jî di rîkê veş derket û bistirî xwe avêt nav wan her du derxa talî wekku Ehmedê Xanê dibêje hinek ji bo canê xwe canana xwe dixwazin û hinek jî ji bo canana xwe canê xwe didin hinek divên ku bikên hevdû wek sitî û tajdîn hinek jî eşqê ji xwe dineqînin wek